Okay. Voina kan zirtur chu change of states tinia chapter masalama class masalama khan solid liquid and gas kha kan zirto a kha solid tuna kan zirtur chu solid atanga liquid alo chan theidan liquid atang gas a emo ala ling zone gas atang liquid atang solid kha me chan theidan alo in change dan kha kan zirto ne ama sabera chone thre tur poi model chu solid liquid and gas thil dangwak anong nilawa an particles te omna in car lat zong danglam dan adang lama wanga aste lo danglam me me ni ena solid adot he enula milim hi anin nai e ma ani si deu thu pani liquid aton tle min lo thol deu ta gas a chona thol tel tu kha zong kha ani men danglam na chu gar thre la bera don tui hi nia tuya hian solid ai jon vur kan tia ice liquid ani khan tui sik water kan dita gas ani khan tui hu kan tia mizo tongin sap tong kan water vapor emo steam emo tin dita ni khang pathum dekha a scientifically an danglam na chu hei jong hi ni mai a particle kha ain solid a chon in nai lutuka liquid a chon vura chuan an in nai lutuka tui siga chuan ain nai lutuk lo dewa gas a chon hlat to lutuk ani kha jong kha andang lam na chu ni me ni chuan particle kha chapter 1 class ma sabera kha gal soi to a nature of particles come particles of matters particles in motion the particle of matters attract each other particles of matters are very small ti la soi fia angai ni chu tlai lo enu lo deuin khang particles kan ti de water bi khan o soi te la particles len zo soi na khan nanometer kan mangani he tong kam hi he unit chi nanometer hi ate hle me 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter chulum je chu meter khat kha tluk le ding on khata sem dar ta la chuta hun khat chu nanometer kha ni hey tulai covid te la re covid 19 te virus hi particle nge thil te lu tu oingan soi thini ma se virus te chu microscope na mu theita an lo la te tok lo ni micrometer ni inge micrometer chu to be micrometer chu slide this 1 micrometer is equal to 10 power minus 6 meter hetiang hin de micrometer chu la lian lu tuk ani to zong in 10 power minus 9 10 power minus 6 10 power 3 in line thlawa nano particles ho makta da sang khat khan micro particles ho khan tlukani je chu he da water particles kan ti kha salt particle common salt particle de kan soi thin kha sang khat hi khop da se micro particle virus a chu tia don chu ni chu wa chon an te le tu helai particles de kan soi ho hi mo an te je chu microscope la mu thelo ni chu tiang khopa te chu ni te ra phalo to machine tian soi don soi fia me the pon lo tiang khopa te chu nia a me them di so he thre fia me hi ol samni ter minus 9 kan ti me ta thia chiang em thung ta alem ne na zia don chon zia ngai na a om vak lo an pui kan mi da kan mu the ho soi fi angai ta mi da kan mu the ho chu nge mosquito legs thosinga sa ke te lo ta khang chu la lien me tu ko ni nano particles of amak duai tail in chopol ta se pakhat kharon chuak thosi ke kharon ti don chau ani le an particles khan tail tu wa an si thap khan solid kan tia tle wain ladeu khan liquid kan ti le a la le jo khan gas kan ti me ni chuwa chuan ati danglam dan poka thil har sa kha om don lo ni danglam dan kha le particles state danglam the dan kha kong ni oma ama sabera ama zoga chuan by changing temperature kan tia a temperature a danglam hian a particles kha anlo danglam thei a state kha lo danglam thei ni le lok toira solid liquid a chan thei dan chu a temperature di danglamin temperature hi
kan soi file photang temperature zia chu he ho an chereng ani particles ka kan zir to kha particles of matters are in constant motion ani ta heng particles ho an chereng ta kha an chet chak zong soina kha temperature chu ni an chet chak zong te to ka temperature chu ni an chet kha anasa to a temperature kha sang ani chu wangin ta jon an chet sa tol tuk tal gas e jon temperature sang tol tuk oh sorry ta kha temperature thiam len le lawang hey ta hen entela solid kha liquid a changa gas a chan le dan chu on heating ni ti satin ti sataila solid kha liquid a changa ti sa zele la gas a chang le don ni solid ani la kha particle kha nai lu tu ka energy nei vak lo an che vak lo ti na ni kan ti sa che ha lo che na sa ta thil kan ti sa re jon he particle se an che vak vak an vibrate ani chuan an chen an mani kar kan in thim na om de kan soi to kha particles of matter attract each other ma se kan va ti sat va ka chuan lo chen na san du khan kha an in him na ai na sa kha force kan va apply kan va peta chu chuan an in him na kha phel dar ta liquid alo chang ta an kar kha lo hlat ta ni kan ti sat chun zom zel chuan ai hlat le zol ta an mani khan an chen sa tal tuk ta ni gas ang hian lo in kal khrang ta ni ale ling zong in soi le taila hei ti vot le ta vak taila kan ti vo vak chuan om zia chu an mania che na kha lo tlem le dina ni liquid aron chang le lenga ti vot zel jon solid aron chang le don ni chona achang chon direct solid atang gas a chang hal pop the khatia kha subliming kan tia sublimation helai fet ngal to solid atang liquid a chana kha melting kan ti liquid atang gas a chana kha vaporization kan tia ale ling zong in evaporation po kan tia evaporating ale ling zong in liquid atang solid chana kha freezing gas atang liquid chana kha condensation kan ti ni solid a chuan he molecules held in fixed pattern molecules pack liquid a molecules pack to close together free to unchet he the particles ka gas a chuan in hlat tol tu now he table in copy ang solid kha liquid a chan chuan melting by fusion melting of fusion kan tia process a kha liquid kha gas a chan boiling emo evaporation emo kan ti ta ni ale ling zong in gas kha liquid a chan kha condensation kan tia liquid kha solid a chan kha freezing kan ti ni okay so you can copy this as your note melting the process of conversion of matter from solid state to liquid state evaporation the process of conversion of matter from liquid state to gaseous state freezing the process of conversion of matter from liquid state to solid state condensation the process of conversion of matter from gaseous state to liquid state sublimation the process of conversion of matter directly from solid to gaseous state now sublimation is also if longer dry for this we need to know what is dry ice okay you'll use a typewriter keyboard le carbon dioxide kha kan shia ni carbon dioxide chu kan thok chu gas ani ti ka soi pho do kha he carbon dioxide thi ti vot vak taila gas ani ya ti vot vak taila he da soi dana khan gas liquid a chang tu kan ta amar chu carbon dioxide ti vo vak ken gas a chang me lo in direct in solid a chang ani solid carbon dioxide kha dry ice ti nian phuata a chan chu vurang da hela oma ma se khilati hu lo ni andela vur chu va khoita la kan ku khalo hu du don lekha wa da te lekha ka hu don carbon dioxide solid carbon dioxide dry ice roi chu vur aga lang si khat ati hu lem lo ni chona le ling zong he dry ice a vek hi ti sale taila mo solid ni ya ti sat taila liquid a chang lo hen direct in he da sublimation process bangin gas a chang le hal ta ni kha process ka sublimation kan ti the card sublimation to do the process of conversion of matter directly from solid state to gaseous state. Now, temperature to jaga soitong melting point. I think I should color this.
The temperature at which a solid melts to become liquid at atmospheric pressure is called melting point. Mizo troi soi tay la solid kha liquid a chang tur di satai la asat na temperature chi akha melting point kan ti chui ta ni. Entirna vur hi ice kha. If you heat up to 100 degrees Celsius, if you melt to 100 degrees Celsius, let me see. Okay, 100 degrees Celsius, it will become not 100. Sorry, 100 mila. 0. If you melt to 0 degrees Celsius, it will become water. To bangin 0 degrees Celsius ka, we say that it is the it is the melting point. Vur kha 0 degrees Celsius ati satala tuya lo chang don ta ni chuwang chuan 0 degrees Celsius ka melting point of ice ka ni ta ni. Hey hi pressure na in relate ta pressure chu boruak dek na ning na tin soi kha ning na kha adang lam dana zirin 0 degrees Celsius ya ni kherlawa chuwang he ta he definition a poyan the temperature at which solid melts to become liquid at atmospheric pressure ka ti kher pressure is so tell me ngai pressure danglam dana zirin 0 degrees Celsius ani kherlo the 0 a hena tam the ya 0 a hena tlem the bok or melting point ka boiling point the temperature at which liquid boils to become gas at atmospheric pressure is called boiling point. Water ka if you heat it up to 100 degrees Celsius, it become water vapor. So I can say that 100 degrees Celsius is the boiling point of water. So na temperature ka boiling point ka dito intani heta point pressure na in relate data ta to finred ka ma pressure hi asan thei to burn atmospheric pressure hi to finred ka 100 degrees Celsius at hi sorry kan omna champhai ve lai chuan Mizoram ai chuan di jok tiang to finred ai sang dei to kan omna level hi 100 a so to mi lo 94 95 bor vela 93 zo ka pon me da ha tu so dei sanju pressure hi yam to bo kha wa kha ni nakina he hi ga soi fi ha lang pressure cooker a hian tin ye pressure cooker tu hi so mang e so har pressure cooker ne cho hi chum min mang e chum min har pressure cooker a hian lo de ngai tharo hela hi pressure cooker a hian cho hi tu hi chu chuangila a so harani ma se cho hi min ma thu ani pressure cooker a hian fe tur chu 100 degrees Celsius atu so lo 120 130 degrees Celsius vela tu so dai chu mi shra fe tur chu thil pakhat engati ge tu so har mmc choka chum min ma theidan eng vange pressure cooker khani cho chum min ma tu so har ne lo ti metia ado da kan zer le tur hei so fe don ni chu mi fe tur chuan you have to know what is this thing later heat can zer don hey kiana ro so fi don ni latent heat dikha latent il malai roman ho latin chongota lo chuka nia ya definition chu meaning chu kilai zia kini hidden heat thuru lang lo dinali agraph ata hin tra thiang em latent heat of fusion latent heat of evaporation omta and dinan vur kha chuang sataila
tian it is a zohan temperature kha rise ve char char don straight line na kalta ni chona kina tuya lo changta ni vur kha tuya chan ve le khan makde we chu temperature kha up to mi lo te kal to mi lo khan ti le phei de me ni temperature kha ngai reng helai kara hian temperature ngai reng ani temperature change me lo 0 degree celsius kha ni chara ti khan ti le phei ta avaya i khat vur zong zong kha tuya chan ve le temperature kha rise le ta chole chara helai thlen hian tui kha gas a changle tran ta ni vapor amo kata khan temperature to ble de akal le to re low re de akal ti sa char mala temperature kha rise to re lo ni le ten hi den din chan chu ti sareng si khan heat pe reng si khan temperature kha up mi lo ta lum temperature a thil kan ti sareng chon temperature he rise to rania ma se temperature rise mi lo khan ti sareng sia kha ma khan alum na kha lo lang chuak lo ni I in height I in hidden ani chu wang chu ni latent heat ti hinga put na chan kha lo se am ya chu antenna experiment lo ti ta nang mai in thermometer le chu ni the re ga tui khat chuang so ta la a se do khan 100 ani lo in Mizo ma chu 93 94 vela so non ta ama so ma 25 vela ha tui initial temperature 25 degrees celsius ta se chuang sa ta la each one sa zo khan temperature rise sa 25 26 27 28 tera up chho charang da kina 93 94 velo ni ha tui kha ro so ta ni okay in threat hian 100 ti meng 100 da khan tui kha ro so ta tui so rual che khan temperature kha up to re lo 100 tang khan 100 wala to re lo ading ta char ni a hnuai khan in me kha iti khi po le cholo me kha kal ngai la kal rega chung si khan tui kha a so a temperature kha up to cholo ni 100 khan char ta ni helai bor hi ta kha engi om zia kan ti chuan latent heat wanga dia kha a change of state like khan temperature hi dang lam ngai lo solid liquid atang gas a chan like khan temperature kha a change ngai lo solid atang liquid ni like khan temperature kha change lo lumna kha chu kal reng tho si kha lumna kha latent heat kan ti chu ni ta ni le eta ni sin ka zo na kha let me write down all right why cooking of food is faster in hello chang don dai la eng wang e pressure cooker kan cho kha ma a hin ma ti hello hello me the thang chuan cho chuma tui bi ki te min chang thinen u te ho kha chuan a tui lo kha chu a scientific lo wa mi pakhatin tui ti do hoi pakhatin tui ti kher lo wa mi pakhatin antinan nang ni ho khan pa pi de ha tui lo ti em ka ne ke cho tui ka ti mi lo e the lo re chu vai tui lo ti ve ka chu a scientific lo ni ka chu soi chi point lo amar chu ga the chu ku ka ra hian cho min ma eng vai ga di chuan he hi the tu 100 degrees celsius a ka soi to khan cho min tui so ni tui so ta ni ma se chop min na hi chu rice mình nói cho cái cho rice nha rice get cooked and okay like board value in 100 I don't know I'm not sure about the exact temperature for now let's say 125 degrees Celsius 100 da han tu so ta ni bel pangai chon cho ka chum ta la he thlen dan tur chu ni bel pangai choi chum chuan hian elai board value in trananga I see you can see the cursor right the tang hian tu khai tela chho cha cha liquid lai zone a hian helai 100 lo in ta lian tian nan 100 ani vele khan cho khala min lo ni rice khala min lo ba se tu chu so ta ni tela phe de de me idi sa chara chara ma se 100 khani chara char tho temperature kha arise to lo wa 100 khani chara char ta gas kai mang triu ta ni
LPG gas ka emo stove fa converter chum chuan converter tam ta ke mang amo thing ai chum chuan thing khatam ta kai mang ral ta helai phe hian kha ba kha chokha pin har ta em ni helai hian rukun rei ta ke mang ta hemi straight line a hian parallel to x axis a hian chuti lai ro chuan pressure cooker a khan ting e thlen ve dang e chuan pressure cooker a khan 100 degrees Celsius a tu so ve to lo oh in a pressure cooker water boils at about 130 degrees Celsius a de tui kha so ta ni om je chu yana rai so le char char ta temperature kha iti sa zo khan 130 100 a hala to be to lo oh 100 han tui so tla to lo pressure cooker pressure sa chuan boiling point kha sang ve tlat a fe lok la om je le lo nge boiling point increases with increase in pressure. Pressure tam chuan boiling point kha a sang ve zel kha kha tu pressure kha san tak em wa khan a boiling point ka 100 ta tui so thing kha pressure cooker a chuan 130 vela so to dei ta chu wangin 130 ni thling tur khan eng ma ka ko khan at latent heat vel khawm ve lo ta straight da khana kal chho char char ta helai bor vel 130 thling to dei ta ni chuan 130 thlin rual rol khan chokha min man oh tui so rual in chokha min man ti da ni chu bil pang kha chuan tui so rual khan in chokha min man lo 100 da tui so wa chokha la min si lo wa tui so tu khan hi tam da khala kal le ngai 130 tling dur khan pressure cooker ro chuan 100 da khan tui so tat lo wa tui so mio lo a so mio lo kha chuan temperature kha rise zel don 130 a khan latent heat chu ron thling ve don chau latent heat a thlen rual khan chokha lo min man to thini kha ba kha pressure cooker chuan cho chum kha a min ma ta ni ke khan latent heat chu ti hian kan define don ta ni you copy down okay on your notes the heat required to change matter from one state to what one state no future kan di mo matter from solid state to liquid state without changing the temperature. Anh sẽ nói solid trong liquid state in thang lại change of state om lại chuan temperature khai thang ngai lawan di kha okay chuan evaporation sẽ le lo long the heat okay I'll just copy this solid state dikha I'll just edit it back to liquid state to gaseous state without changing the temperature kha latent heat of vaporization latent heat of fusion so change the color so that's easier for you to make it out ai u lo to no en leula na kina practical booking an le do na no le mo zone next class up pressure manga change of state solid tang liquid change za ve ka soi le chuan kan sono le du chu solid liquid and gas kha thil danglaman ni lo the particles kha in anga feka an danglam na ber chu particles in car dangla in la zong danglam wanga
an still lo dang lam nei me chu ni solid kan ti khan ai si thap ba liquid da khan alo thol dewa gas a chen that tol tu chu as ti sat tuna chuan heat mang temperature ti dang lam chau kan zia next class a pressure nem mu fak te la gas si internal gas si va nem mu fak te la liquid a chang them kham chu cha next class a kan zera